Chicos, les tengo que preguntarles algo. ¿Que vos querés Uruguay acaso no ves que estamos haciendo algo? Bueno, eso sí te hago es que me voy con Dios con tantas enfermedades que tengo. No, no te mueras países de América del Sur que necesitamos, no te muevas por favor. ឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានឈ្មោះ Plunger Robbie រូបនេះមកពីប្រទេសនោះតើឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរ Bueno, os tengo que preguntarles algo. តើអ្នកនឹងសួរខ្លួនឯងអ្វីខ្លះអុយរូហ្គាយអំពីរឿងនោះ Feliz Día de los Inocentes para mí es una mejor fecha. Solo para haceros una broma. អូ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 អុយរូហ្គាយឯងជាមនុស្សកំសត់វេទនាឯងបានប៉ះនឹងការស្រេកទឹកយ៉ាងដូចម្ដេចឯងមិនកំពុងលេងសើចជាមួយយើងទេឯងមិនកំពុងលេងសើចជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅអាមេរិកខាងត្បូងទេហើយខ្ញុំនឹងវាយឯងឲ្យខ្លាំងដើម្បីមើលថាតើឯងកំពុងលេងសើចជាមួយយើងឬអត់អាមនុស្សអាក្រក់